عليكم السلام. 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 السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، تحدثنا وإياكم بالأمس عن بعض الأمور المتعلقة بليلة القدر، ووعدناكم بأن نكمل الموضوع هذا اليوم إن شاء الله. إخوتي في الله، نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن ليلة القدر، قال التمسوها. وهذه الكلمة تبين لنا كيف يجب علينا أن نتحرى ليلة القدر ونتفقد ليلة القدر. لو أن هذا المكان مظلم وسقط مثلا مني هذا المفتاح في مكان لا أعرفه، سقط مني هذا المفتاح، لا، والمكان مظلم لا أدري أين هو، أبدأ أتلمس الأرض شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى أجد هذا المفتاح. فهذا معنى التمسوها في العشر الأواخر. Endi kechada ushbu Qadr kechasi haqida söylashdik, so'zlarimizni aytdik. Endi bugun ushbu Qadr kechasi haqida da tamom qilasam keladi. Shayximiz ayta, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni iltamisuha, ushbu kunlardan oxirgi 10 kundan izlagiz, yopishib izlagiz. Ya'ni bu buni nechuk anglatirga kerak deb shayximiz ayta. Nechuk izlarga? Ya'ni agarda masalan bizning bu turgan o'rnimiz dim qorong'i bo'lsa, bir narsa ko'rinmaydi. Hem mesela Şeyhimiz ayta, kisemden açkışlarım tıştı dey. Ana körüp bulmay. Kişine seçli, dört ayaklap, bütün yerini kapşıy başlay. Bütün yerini kapşıy. Tapqınça kulları bilen ana izli. Kulga lekmez bikendi. Küz bilen körüp bulmay. Ama lakin şulay bütün yerini kapşap, izlep,
шул кирәкле әйберен таба. Шуны да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ахыргы 10 көннән эзләгез Кадр кичәсен дигәндә, менә шундыйрак мәгънәдә. Күренми ул безгә, мәгълүм түгел көне, әмма ләкин шулай эзли икән кеше таба. وهناك حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تحروها في الوتر من العشر، يعني ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29. Һәм дә шулай ук сөекле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ахыргы 10 көннең таг саннарыннан эзләгез ди. 21-е, 23-е, 25-е, 27-се, 29-ы мөмкин. Ягъни шул вакытлардан эзләгез дип тә яна айырып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. ولكن يا إخوة، الآن نحن عندنا الليالي الوترية هي غير وترية في بلدان أخرى، ووترهم هو شفعنا وشفعنا هو وترهم، وكل يدعي أنه على حق. نحن نقول نحن صيامنا هو الصحيح، وهم يقولون نحن صيامنا هو الصحيح، والله أعلم. إذا أردت أن ألتمس وأدرك ليلة القدر بالضبط لابد أن أحيي وألتمس هذه الليلة في كل الليالي 10 الأخيرة، سواء كانت وترا أو شفعا. Әмма ләкин монда бер ләкин дигән нәрсә бар. Мәсәлән, быел да кирдек, ниндидер дәүләтләр кирде, бер көн алдан кирде Рамазанга, уразага. Без мәсәлән соңрак кирдек. Кемдәдер мәсәлән бүгенге көн кемдәдер таксан дип бара алдан киргәннәрдә. Бездә мәсәлән җипсан дип бара. Бездә 22нче кичә кирде. Кемдәдер 23нче кичә кирде. Инде һәрберсе безнең уразабыз дөрес дип саный. Бездә дөрес дип саныйбыз уразабызны, Аллаһка шөкер. Алар да уразаны дөрес дип саный, үзләренчә шулай саныйлар. Шунлыктан инде менә бу нәрсәдән мәхрүм булмастан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазанның ахыргы 3нче өлешендә, 10 көнлегендә, 10 төнлегендә, ягъни тоташтан эзләргә, ягъни бөтенесен ничек сизеп үткәрергә, ничек булса да калдырмаска бу кичәне, үткәрмәскә. وبعد ذلك كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع 10 الأواخر؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت 10 شد مئزره، أي قوى نفسه حتى يقيم هذه الليالي، شد مئزره وأيقظ أهله. معنى ذلك أنه كان لا ينام الليل صلى الله عليه وسلم، كان يقيم الليل كاملا، كان يوقظ أهله حتى يحيوا هذه الليلة. Шунлыктан да Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазанның ахыргы өлешенә кергән вакытта, ахыргы 10 көннеге башланган вакытта, ягъни бу нәрсәгә бик нык әзерләнеп, ягъни билен кысып була иде дигән сүз. Әлхәм бик нык әзерлек күрсәтә иде. Гүя бер мобилизация кебек. Ягъни адам баласы әлхәмдә җыенып, бөтен тәкате белән, булганы белән, шул төннәргә ябышып, шул төннәрне гамәл белән, гыйбадат белән үткәреп, о гына түгел, гаиләсен уятып, ягъни бу мөһим булган ахыргы 10 көннек, мөһим булган кичәләр, уяныгыз, торыгыз, гамәлдә булыгыз, гыйбадаттә булыгыз, Раббыгыз Аллаһтан сорагыз дип, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазанның ахырында шулай ныклык, шундый катгыйлык күрсәтә иде ди. ثم يمر على بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم ثم يقول: أيقظوا صواحب الحجر، أي نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يريد بذلك أن ربما هذه الزوجة تحتاج إلى ذلك الأجر والثواب يوم القيامة. Шуңа да Расулыбыз Акрам Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең җәмәгатьләре буенча, хәләл җефетләре буенча узып, барчаларында уята иде. Аларны күтәрә иде. Ягъни бу әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин Рамазанның ахыр кичләрендә күркәмлек, тырышлык күрсәтергә чакыра иде. Чөнки бу бик улуг булган мөмкинлек, форсат төннәре булып тора. ثم يمر على بيت علي بن أبي طالب ومعه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ Sonra инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең кызы Фатима, кияве Гали разыяллаһу анһу йортына бара иде. Һәм дә аларга
әлі сіз тырмадыңызмы, әлі сіз ғамәл қылмайсызмы деп алардан сұрайды, аларны уятайды дейді. وماذا نعمل في ليلة القدر أو في كل العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أولاً الاعتكاف، وذكرنا ذلك في درس ماض. فأنت الآن أنت واقف إنه الاعتكاف تصيب هذه السنة بإذن الله في صلاة التراويح، في صلوات المكتوبات، في خطبة الجمعة، في كل وقت تأتي إلى بيت الله تنوي الاعتكاف تكسب تلك السنة وذلك الأجر بإذن الله عز وجل. Шунлыктан да бу ахыр булган көннәре, так көннәре булсын, җеп көннәре булсын, тулайым булсын, ахыргы 10 көнлекләр булсын. Инде бу көннәргә ирешкән вакытта, Аллаһ йорты мәчеткә килгән вакытта иктикафлык ди. Иктикафлык дигән вакытта киләбез икән, фарыз намазга киләбез икән, җәмәгать белән укырга. Киләбез икән таравих намазга. Киләбез икән җомга намазына ниятләп килсин. Иктикаф ниятләп куй. Шуның белән дә әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин бу хәйр сәгадәткә ирешерсең. ثم القيام سواء كان في صلاة التراويح، في صلاة الليل، في صلاة بين المغرب والعشاء، كل ذلك قيام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. Һәм соңра инде қиям хәлеңдә, ягъни намаз укыган хәлеңдә, бу таравихта торуларыбыз булсын, ястүдә булсын, башка намазларда булсын, намазлар арасында булсын, инде намазлар укуларыбыз, қиям торуларыбыз, гамәл гыйбадәтләр кылуларыбыз. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям кем инде Рамазан аен қиям хәлдә үткәрә икән, шундый намазлы хәлдә үткәрә икән, Раббысы Аллаһ азза ва җалла аның хаталарын, гынахларын ярлыкый ва кичерә ди. ثم بعد ذلك الدعاء الدعاء الدعاء. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Соңра инде дұға. Біз дұғаға чумырға тиешбіз, дұғаға батырға тиешбіз. Дұға белән Раббыбыз Аллаһка ялварырга тиешлебез. Гайша анабыз Аллаһ Раббул Гизанырдан разый булсын. Я Аллаһның илчесе, әгәр дә Кадир кичәсен тапсак, нишләргә, нинди дұға белән Аллаһка ялварып сорарга дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Эй Раббым, син гафу итүче, син гафу итәргә яратасың, син гафу итсәң иде" дип Раббың Аллаһтан сора дип өйрәтте Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. ثم بعد ذلك الإمساك عن كل أمر محرم. امسك نفسك في كل العام، وخاصة في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في ليلة القدر. لا تغضب ربك أبدا في أي معصية من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر: من حرمها فقد حرم. أعطاه الله فرصة العمر، فرصة السنة، وضيعها فقد حرم الأجر والثواب والقرب من الله عز وجل. Шуңа бу Кадир кичәсендә дә синең ниятләрең шундый көчле булырга тиеш. Раббың Аллаһ дигән бөтен харам булган нәрсәләрдән киселү хакында. Шул кичәсендә булсын, ахыргы 10 көнлектә булсын, аннарысын елы буе булсын, гомерең буе булсын, харам булган нәрсәдән киселү, ерагаю, һәрвакыт калбыңда ныклы шуңа инде ният булырга тиешлесең. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Кем мәхрум булды икән, ул мәхрум. Раббысы Аллаһтан бер нәрсә юк. Бу кичәнең дә мәнфәгатен тапмас. Харамга чумган икән, шунардан аерылмый икән, аның әҗренә, хәсәнәтенә ирешмәс. Ә кемгә киңлек бирелер, кемгә рәхмәт бирелер, ул ирешер шул Раббысы Аллаһтан килгән фазыл ва карам ниъмәткә." إذن علينا إخوتي في الله جميعا أن نغتنم هذه الليالي وأن ننوع حتى لا يصيبنا الملل. مرة قراءة قرآن، مرة ذكر واستغفار، مرة قيام، مرة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ننوع حتى لا يصيبنا الملل. علينا أن ننوع العبادات حتى ننال الأجر والثواب بإذن الله عز وجل. Шуңа да бу кичәләрдә, ахыргы төннәрдә булган гыйбадәтләребезне алыштырыйк. Кеше һәр вакыт бер нәрсәгә ябышса арый, алжый, талчыга, күңеле кайтырга мөмкин. Син Коръән укып барый башладың икән, намазга бас, намаз укып талчыктың икән, тәсбихтән догага күч, ягъни шулай итеп син, әлхәмдүлилләh, һәр төрле гамәлгә, гыйбадәткә кагыл. Шулай итеп рәхәтлек табырсың, берсенә күчеп берсеннән ял табырсың.
Elhamdülillah hem her vakit uyav körkem revişte bulursun. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين كما شئت وكيفما شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الظالمين والحاسدين والحاقدين والكفار. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. يا مالك نجنا والمسلمين من المهالك إنك قادر على ذلك. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل هذا البلد تتارستان بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء مدفوعا عنه الغلاء والوباء والبلاء ومدفوعا عنه الكروب والحروب ومدفوعا عنه الفتن والمحن ومدفوعا عنه الأمراض والأسقام والآلام. اللهم هذا البلد وكل بلاد المسلمين اللهم اهد عاصينا وثبت طائعنا وثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا حسنا، اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.